Kalumpong Lekai Football 14th Independence Day Cup R1000 R4R bala penlong da kamau lasnai Social and Cultural Sports Club kala poino syakabakot hakashipauterik unai wing Hamadan Football mau lasnai. U Dr. CJK Warjeri BDO Bhoi Rembong CNRD Block ulalong ukongsan baru ba syampang lengdo kumusembut kongsan. Usamla Banshai Marsharing President kamau lasnai Social and Cultural Sports Club urang ba shnong ba joblin stand bat kiwe kiri urang ba kila dan lang hakani kasni. Haka final kari Bhoi United Football Club kala syak pendiam no haka SK Living Football Club dan not la shigol. Kajing lekai kalong kaba itenat bat syongshet la sakhi deki hajar mut kipat ba nong kersan. Ka SK Living Football Club kala kur shilak arpau hajar tengka rengkat ka trofi bat kari Bhoi United Football Club kala ra ka song pisa ka bahan riu pau hajar tengka rengkat ka trofi. Ngayon po ako kastit ni kanya po ang isu kunjo baka football kadai ka number 1 sports hagani ko banta dong ka rig jugi teka ngani ko football sa talang di jakarta masya bangilay di baki yesim banta ha football hadu ki nong rep hadu ki nong pasi hadu ki kena hadu ki long kbi hadu ki kete ki dang kbi la ka football bak kalong ba inat sipun ba kadai ka sports ka long ka motoron sports hagani ko banta jugi Wak paling bijing saat dian ke bobon, giduna kalian ki infrastructure, giduna kalian ki madan, giduna kalian ki stadium, dan ki madan ki badan ki Mauria, badan ki siap, henry kajini ki football ini habangalet habangatur syakalen sudong jam ki nong kendong syakalen sudong jam ki madan. Gilang duna sipun, apa yang kajin duna, tempat pengiduna henry ya tadi ke sports pengelak kendong balapan kang. Dari iba ba korpet yesim benta nak benta ban ya kentiu ya kami ke sports but nak kalian jom kali ke serkar MI apa ke jimal jom kurat sama chief minister dan program juga berani sibuk di benta ban kentiu dan benta ke sports.